23 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон директори генералии хазинаи Қатар оид бар рушд Фат Ҳамад Ал-Сулайтӣ ва ҳайати бонкҳои тиҷоратиро ба ҳузур пазируфтанд. Дар вохӯрӣ масоили вобаста ба ҳолати кунунӣ ва густариши ҳамкории Тоҷикистон бо Қатар ва ниҳодҳои иқтисодию бонкии он баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳи хоси Тоҷикистон бо таҳкиму тавсеяи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо ин кишвар таъкид намуданд. мо Қатарро яке аз кишварҳои бо нуфузи ҷаҳони араб ва шарикии муҳими худ медонем. ҳар ду ҷониб аз афзоиши ҳамкории судманд миёни ду кишвари дӯст изҳори қаноатманд намуданд. зимни мулоқот андешаҳо ва пешниҳодҳои ҷолиб доир бар роҳҳои густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ барои ҳар ду ҷониб судманд дар соҳаҳои энергетика, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, обёрӣ, истиқроҷ ва коркарди маъданҳо ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мавриди баррасӣ қарор гирифт. Thank you very much for hosting us today. We are coming with تشکر زیاد برای پذیرایی صمیمی. ما خودی امروز صحبت خیلی پرمحتوا داشتیم با جناب عالی سرور کشور محترم پرزیدنت و در رفتی صحبت ما بابت جلب بیشتری جانب قطر توسط فوند رشد قطر با اقتصاد جمهوری تاجیکستان و صحبت نمودیم در حجم 50 میلیون دلار امروز سازشنامه را ما خواهیم به امضا رساند با وزارت مالیه که این مبلغ‌ها روانه می‌گردند برای دستگیری بنیاد نیروگاهی روغن که این فقط قدم نخستین میباشد در وسعت دادن همکاری‌های ما. من امروز با هیئتی وسیع آمدم. این نشان دهنده توجه خاصه ما به جانب تاجیکستان میباشد. در هیئت من متخصصین صاحب نگون میباشند که در سمت‌های مهمترین اقتصادیات اینچنین با تمرکز به ساحه تندرستی، معارف و دیگر بخش‌ها ما می‌خواستیم همکاری گسترده داشته باشیم. جمهوری تاجیکستان و قطر می‌توانند در این جهت همکاری خود را در همه ساحه‌ها تقویت بخشند چون که کشور ما نیت دارد که همکاری را در آسیای مرکزی وسعت دهد و علل خصوص با جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد برای توجهتون.